ese mu by'ukuri reka mbaze iwanyu hoba habi hoba habi niwe woza kuhatuka? Ese iwanyu hoba habi niwe woza kuhasebya? Bazavuga ngo nyiri umupfu n'ufata hanuka, nyiri umupfu n'ufata hanuka. Hari nubwo mwoba muja mu gisambu kigera kure gute, ni iwanyu. Umuntu yovuga ngo unegeze mu nzu ngo kubera imyotsi ngo ndahunga mwanyu. Jesus, no ugeze iwanyu utinya kwinjira mu nzu ngo harunuka harimo imyotsi, uja mu yindi nzu biranga, uja mwa murumuna wawe iyo wasanze wagiye mu manjanja cyangwa no hari indi myotsi mwanyu. Kuraza uko bivuga kuri kamera kandi uri proud kumva ko nyine wavuze ikintu gitangaje ngo warashite ngo akazu umwana we mwanyu. Ego man, muraho neza, turabasuje mwese aho muherereye, twizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza, turakomeye, turashima Imana. Uyu munsi rero hari ikintu kinteye gukora video faster. Ndahagaze nabuze umwanya wo kwicara kubera ko ibintu ndi kumva byarenze, amatwi yanjye arumva ari karaje nko gusha kubera ibintu ndi kumva kuri social media. Mumeze mute? Ndabasuje mwese aho muherereye, nizere ko mumeze neza, nanje ndakomeye, ndashima Imana. Dusuhuje abantu bari ku isi hose hatandukanye, abari muri Amerika, mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, Tanzania, Kenya, Uganda, Australia, Canada, mwese abari mu minembwe, mwese turabaramukije. Twizere ko mumeze neza, dushima n'Imana ko iwacu bameze neza, bagihumeka ari amahoro. Ikinteye kuza gukora iyi video ni ikiganiro nabonye kuri YouTube. Bazavuga ngo ibitangaza biragwira cyangwa n'ibicika biragwira. Nabonye ikiganiro kuko namwe mwakibonye, kya kiganiro cyangwa kurogoshoye mu bwenge cyangwa kurogoshoye mu mutwe cyangwa kurogoshoye ahantu hose. Ese iwanyu hoba habi? Woza kuhanika kuri mutandao? Bazavuga mu Gifaransa ngo le linge sale ngo ça lève dans la famille. Ngira ni kuko mbese ilenje isa nabi y'umwana bijya bikama by'umwana mubimesera mu muryango, ntabwo mubizana hanze ngo abandi babibone. Ese iwanyu hoba habiho? Woza kuzandika kuri televiziyo? Woza kuvuga ngo umwanya haranuka ngo imyotsi ngo ibiki? Si iwanyu? Maye wanje, none se si iwanyu? Ego mwana, urifashe kuraza gutuka iwanyu ntibagiriwe se kubera utayubatse, kubera utazuyubatse, ko wasanze ntayo bafite kituma utasize uyishinze baje ku musozi. Ahubwo turi proud, uwo musozi turawubuze twebwe ngo tuje kuwicaraho. Tubagukujije baso abantu bose uyo misozi tebakujije cyangwa wavuye iyo uva wari ujanwa n'igisozi. Numva bari kuvuga gutyo. Mbega kumurenze umuntu azisebye iwabo ngo uri kuvuga iw'abandi. Umuntu gabyibuze havuga iwabo azahashekerera, ariko iwanyu niwe woza kuhanika, abandi bazahavuga gute? Nta mahuzu, noneho nta biryo, nta wese, nta nzu, ni mu myotsi. Wagiye uzi ko babahe? Ndusanzwe ubizi ko ariko batuyeho? Tiwari ubizi byabaye bishasha kuri wowe? Please, murabizi ko umuntu akanwa kiwe ariko kaza kamwicisha kandi kakamukiza. Amagambo yanyu mabi niyaza tuma mumera kuriye ngo baragufunze ngo byagenze gute. Ese ubundi bwo amagambo yawe nundi aracakugeza kure? Nukuri ibintu nje nabonye byantangaje, byantunguye. Hari amagambo numvishije sinzi ko namwe mwayumvishe, ariko
please dukontorore ururimi rwacu, dukontorore ibyo tuvuga kuri social media, dukontorore akanwa kacu kuko bazavuga ngo ururimi rurice kandi ururimi rugakiza. So sinzi ukuntu umuntu mukuru utari mineri woza kuvuga amagambo nkariye. Umuntu mukuru ufite ubwenge wize woza kuvuga amagambo nkariye ha usebye iwanyu. Ari abandi two bazavuga ngo kiza kibigifu mugaseka mu bandi, ariko ari igifu canyu uzubumbabumba. Ntabwo bishoboka pe. Umunyamurenge gutuka iwabo ni wewe wakagombye gufata iya mbere kuvuga akarengane, ariko niwe waza gupfobya. Biriya bintu ni ibiki? Ngo bagufunze buke kandi bagufunze bakuziza amakosa yawe. Ako kanwa kawe n'undi karacyageza kure. Ako kanwa kawe n'ibyo wavuze biracyageza kure. I'm telling you. Ko ninjiye mu nzu ngo hanuka ngo imyotsi. Wagiye uzi ko ari mu manjanja? Wagiye uzi ko ari hoteli wanyu bafite bakuryamisha? Ngo wagiye uzi ko ari uwo murumuna wawe wagiye kuryama hose hamwe? Hagiye mumenya ibyo muvuga. Koje gusebya abayobozi sibo batumye papa wawe ariho kugaza uyu munsi wa none. Sibo batumye uyu munsi cyangwa se iyi minsi wari umazeyo ubona amahoro. Iyo bataja kuba uri gusebya bari kuba uri he? Mwagiye mumenya ibyo muvuga kuri kamera, mwagiye mumenya amagambo yo gukoresha ko hano ari kuri social media. Please guys, tugaruke, please tugaruke tumenye icyo tuvugira kuri social media. Umenye ngo se nimvugire cyangwa se kwaje kuvuga ngo ijambo wavuze ngo mbere ngo bibage kuri editing. Wari vuga iki? Wari urinze ngo wagiye editing? Wari muvuga kugira ngo umwe bayakuremo cyangwa wari kuvuga kugira ngo baya publishing? Nyahumiwe. Sinzi ko hari abandi bumvisha kiriya kiganiro batangaye nkanje. Sinzi ko hari abandi bumvisha ari amakuru akababaza nkuko nanje numva nababaye. Mubyukuri please ntabwo ngiye kumentioninga ngo naka, ariko uriyizi n'abandi bakumvishije twababaranye, ariko amagambo wavuze ntabwo ari. Rero umuntu wese, umunyamurenge wese ahari nitwigwane. Umunyamurenge wese ahari please ushoboye kuvuga mwamagana bino bintu, kuko hari ibintu byo kuvugira kuri social media, hari n'ibintu byo kuvuga mu gikari ukavugana n'abanyi utari byo kuzana kuri kamera, kuko birababaje. Nta muntu w'umunyamurenge waza kuvuga biriya bintu, tibishoboka. Birarenze kabisa. Biriya bintu biteye isoni. Nta muntu uza kwisebya wenyine ku giti ciwe, cyangwa nimba ari n'akababaro ka musaza wawe. Si we wenyine warugiye hariya, si we wenyine, ntabwo ari we wenyine. Ariko mu by'ukuri twikontorore, tumenye amagambo tuvugira on social media, tumenye ibyo tuvuga n'ibyo tureka. Tureke gushigikira amafuti, tureke gushigikira ibitavugwa. Kurazwa mu kuri ngo iwese ibaye topic. Si iwanyu hisigo yubatse kuvuye mu kizungu, hisigo yubakishije. Abandi bari proud iyo bageze ruguru cyangwa bageze iwabo, baza bishimira iwabo, home sweet home. Ariko wowe niwe waza mana we. Jya numiwe kugeza kuri uyu munota sinzi. Rero mu by'ukuri abantu mwese mwumvishe kino kiganiro, namwe mwumvishije ibintu bimeze nka kuriya, please let's stand up. Tugira icyo tuvuga, tugira icyo tubikozeho. Tureke amacakubiri, tuyareke. Ibyo tuvuga tubikontorore kugira ngo turebe ko iwacu amahoro azaboneka. Ese azaboneka gute? Mwita ko ari mwebwe ngo ari umugwanashaka abantu bose bavuga ati niwe uri imbere, ariko dore bineye mwe wenyine. Please, birababaje, ariko tumenye ibyo tuvugira kuri social media. Tuze kuvuga ngo ntibe editinze, ngo ntibakuyemo ibi, kuko ibyo bavuze byose bararecordinga barabishiramo. Bariya ni abacuruzi nabo bashaka ikiri trending, agatrending kakinjiza amafaranga.
wari kuja kubivuga ngo kugira ngo baze kubikuramo no n'abakeneye ka kandi kumunyu kugira ngo niko ba publishing niko nako kagenda bakabona amafaranga ni inyungu hariya n'ubucuruzi ni mu isoko. Please rero ku bantu bose mwahuye nimba ari Kuba nimba ari umuriro sinzi ko twabyita ariko please tumenye ibyo tuvugira kuri social media, tumenye ko ubwoko bwacu icyo tugomba kuvugira, tumenye ijambo tugomba gukoresha, tumenye umwanya tugomba kubikoreshamo byari giheke. So murakoze cyane gukurikirana iyi video. Imana ibahe umugisha.